Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ba'du. Hadratul kurama wal fudala wa ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para sepotor, para anum, seabtina ta'adimi, terabtina amul jeki, wa khusu bidzikri, salana semulja, pimpinan Jami'ah Hadrah Sholawatul Muhibbin, semulja Kiai Kuswaidi Syafi'i, seabtan kaula amul jeki, terus satu je Kiai kesalahan, seabtina tak bisa nyebut tong situngah, namun tak orang ngerasa ta'adim abtina. Ibu Nyai, Ustadzah, Ketua Pempolan Kelompok Pengajian Yasin dan Tahlil Sabtina Ta'adimi Lora Kalebun seacumneng terkapubuan edisa aing tong tong gak dinto seasarang para put negara selain setuju jemaah sesateja namalar muka imul jeki sareng ajunipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Langsung bisaos gak dinto tak mau bi lancung-lancung langsung lagi. Ngireng para rabu, ibu, bapak, punten kaula sareng para jurus saja dalam odi kak dinto yang menjadi tatanan dasar kak dinto. Engke kak dinto abe asokor muka ajunipun Allah Subhanahu wa taala. Do kak dinto pun sabun acara bodo kompol misalnya Pak Kalebun kak dinto pakon nyambut saya bahasa Madura, bahasa Indonesia. Dah kak dinto pakun saya cek pertama kali ibu kak dinto sokor. Saya bahasa Madura bisana kak dinto tila nyambut pangantan ngereng putun kaulah sareng para junis saja. Mencukuki rasa puji sokor muka jenapun Allah Subhanahu wa taala. Ngajak asakor. Si adik-adik aku liya gora tila sambutan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ngajak asakor saya di sini. Orang-orang Sydney Australia ibu, orang-orang Amerika kak dinto saya beragama Islam manabi bedo kompol kak dinto saya cok pertama kali beniatannya nyama menengi buku bahasa Inggris neng SMP kan, what is your name? My name is Susi Susanti. Where do you come from? I from Baluto. How many young time Indonesia, berapa tahun kamu dari dia katanya keningan langsung let's thank to God Allah to ilmikti because we can to meet together in this spirit. And secondly salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam which bring us from the darkness to the lightness. Saya cek pertama kali let's thank to God Allah ngireng badan kaulah sareng para junus saja asokor dok Allah langsung gak dinto sokor. Orang-orang Yaman, orang-orang Tanim, orang-orang Kosim, orang Arab Saudi kak dinto napa boleh cek bagian Arab. Dan kaulah kak dinto furu Februari 2020 awal corona kak dinto ngatar jemaah umroh karena kebetulan kak dinto angkel dan kaulah lencelenan ke daerah Kosim. Kosim kak dinto le macam dak laok nang Madinah. Lencelenan kaulah atau apang kisareng saya jubo-jubo langsung ulah assalamualaikum. Beliau yang ngucap salam gak ada karena rebuan nih ngomong lokal salam ti ajunan mun soker-soker hura rebuan ben nyapa le salah teka pun tak jawab din aja pikir teka tak nyaut kak dinto kuncurun rajo bone pas aja fuk ulang tak nyaut fuk saya tak nyaut tolok njoro sini ngomong marngok senyaman coy bibir empon geni kasih teti darah tinggi stroke pas beri-beri embean ongko tina pon salah misalnya ben misem tanggi soker kata tangga misem ben kudu pakun guriur anu rot rasanya men parot jara bibir empon tina lak malah kak dinto beda dua salam ibu bapak kak dinto saya tak wajib jawab tingkat angkep gini kawan situng napa baktona ajunan amak mum ka kiai amak mum ka guru ngaji ka ustad masjid elangker si imam syadallah ilaha illallah wa syadana
Assalamualaikum warahmatullah. Ben tak usah jawab. Waalaikumsalam, tak usah tak. Jadi anggap mun nyapa ka orang tak nyangot, anggap bakto nak bojong becu. Saya nomor 2 napa saya tak wajib jawab. Pada kuburan panjenengan ka kompolan Yasin masa tahlil. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Marah pok. Entos lu ya tak nyaut. Ya tahu santos sawen tadi nawon. Mari assalamualaikum ya ahlal kubur ngingkem kan. Mangkat terus kayak gini ngantos mak kita jawab tak ya tak usah dan. Jadi para Rabu saya beten kau lamul jaki, saya kat dinto langsung ngolok salam ka ada kaptina. Assalamualaikum. Nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si baburio seperti terus kaborokana. Ya kena ngucap salam. Benih tanya manis mukal karim, bekna dari dimma punten. Bekna misalnya tanya ki manis mukal karim siapa nya mana bekna punten tak tanya. Langsung hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qatatana ni'man katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al mubarak. Nah, marah buat nama songkor ya, asokor ke Allah, langsung ngajak asokor kak dinto sembon. Mereka ini kaburu kak dinto ano, namanya mana atau catoran gora, ente Indonesia, kakak ulah, bakna dari Indonesia aja jangan maturan, kau lo ngajak, naam, saya jawab ngajak naam, tak kampian tahu kepin, kayak tambah mau naam, nyaman orang gora apa aja, naam, nasi kau lagi, naam, mari bon, mak tahu jongkok dari Indonesia apa yang wali rasih raja ning kulo apa yang muka safa raja ning kulo karena kau penasaran kau balik bertanya ya Syekh lima ada arafta ala annani min Indonesia mau ning panjenengan jok kau dari Indonesia pas kun li annaka kosir pola nabokna kotet ya bae jok kose kalau gelarnya sia iya mun bolana lakar kotet teh wis penting di narajo kose kalau gulo serak bijera tekak kotet enggak kau nih kabi nih ngocak mas tikal dekat ampen kocak kotet mas orang mak pereng malang cok taman cok boceng mak orang ngalang cok kau le kencengnya razia ini kau le ya alam musuh bini kena anu kia sekolah dek mundur sedikit mundur kenapa cantiknya kelewatan sia tekak samangken pun rang ketemu kau le esto neka joki langsung ke Mekasan boori Mekasan tuh aduh sampai docung kau le daripada mau kul dua nih tak mikir bini cabut mulodon malah mau kul syafaat amin Allahumma kau lo dotung kol dua bini tedung ibu benar kau lo tedung ya tasan nario salah kok salah sih ya tedung ya tas maksudnya engki atasan bini Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad teti syukur kak dinto enalekana aba syukur la in syakartum japan Allah lazidannakum mun buana syukur tas nimba sengko lazidannakum tambah ono sengko bokne beri kesehatan jadi ngeko cak kieu bokne pasehat masyaallah bokne kesehatan yang kui ka kumpulan tahlil yang kui ka kumpulan yasin tambah pasehat sareng Allah bokna nyasa salebeur lakena anakna ya agelo je dah antar nemu apa sih ya nah dia kadang dia nemu apa sih dah ada sabuk kapan delenan kau tengah ada lawan babian enten no esto kak dinto ajunan neka konsep panjenengan nyasa salebeur lake kak dinto situ salebeur kalampina nika kencoran 2000 kencoran cak bang kanjeng Nabi aduh napa saya sariam ben tak boleh nyasa salebeur lake detik boleh kasang ku agojok kan jadi ajunan palemen dari kanto tak usah banyak cara ngalak salebeur lake nyare ayat beuna TV ya datang cak salebeur sampai beuna TV kun guna lalake situng 2000 nyare boleh ayat selepetaki nengi anona kandeng duaan Pak Ibu bon ternyata nyare boleh tak nemu mbian terokan 6000 mbian si yang ku teret laju apa lek kau le teroleh 6000 ini kok tergolondoran ya kene ka saya baca Allahumma sholli ala Muhammad keng sakadeng bebinian Pak nyong sapora tenang Pak walewon kadinto bebinian bonekan juga yang nengi India nikah tilemun tak di mesin cuci angunguan engkau tak miliki mesin cuci anu perak jasa kau kotor ngarya muntero tak angunguan nikah ate obo boroma engki cak mbia nyanyi se Milo gua tak gelemare tenanya sampai nabi apabila ku ingat dirimu di saat pertama hidup tak mare tarik jangan saya tentang ke arah pengajian apa dangdut tak mare ten apa boleh dulu segenggam emas iya benih peres tak kalor aing ten dia saya kalor aing toba mulai oleh kencoran sambil lalu asolawat macam-macam saya doa saya bisa doa bodan apa nyanyian bisa doa kayak bodoh mulai gelak kau akan mengendung doa Rabbi faufirli dunubi ya Allah saporaan gitu satitelem ya Allah bibarkatil habimu
Ya Allah, kalaban lebet Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya mulja ya Allah. Tabana misalnya tangki nyesam bian. Maca nyanyian gora saya sibyan. Rahman ya Rahman. Nggih kan punya kotor jalanan bok. Saidni ya Rahman. Mungkin bakun kotor sokona. Isra. Gini kak lekas mare. Engkuan ambil oleh kencaran Rahman ya Rahman duh saya maha belas maase Sa'idni ya Rahman bantu titulum ya Allah Isra sadri Quran pala keeki dana titulum ya Allah siaptina lako becik katatan ke ya Allah ngabas tila kompolan ya Allah bodoh jakan ya Allah masa dari dia kan dia kau sila caca badan masreng pegel di dalam ya Allah buang akhir engki saya pegelan anyon manter buang amin Allahumma keng saya soki jaang kui kapin niser ka saya tak andi kerua caleken ongku kau lihat mbak sekolah gora kau lihat sangoi 50 rupiah ongkuan nih tahun sangang polo karena kau lihat kandik empuk kakak kau lihat sekolah kapin pak nih kak jadi kurang biaya kau lihat bungso apa maknya mi bungso tak milo bungku bunga sosok kan kibo kayak kakak-kakak korapan. Tika uli sangwe saya ket, eka beli TOT oleh dua tak ada pon. Saya lain beli es kalau sih. Terong ku. Teti pada kurang. Ngapa sih kasih dia. Terong juga. Aduh Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Oh sakadong, tuh orang ngono, alerek pola nak kancana glowing. Nggih ate pon kotor. Oh, saya mau anak glowing. Mun pola nasi kuring. Nasi kuring, mana mana glowing, nasi kuring bete tabung soko nambung, pin aja bas ka soko, ya. Abe nikah, nyon sapora. Abe nikah, pabeku sangka. Misalnya beda orang nggak dinton panjenengan nyapa, pada saya kira tak nyaut, tak nyaut benih. Ya Allah, bila jera saya yo, cabok penyakit kopok. Manteran beda program Pak Kalebun, beda bantuan kang kui orang-orang kopok, tak nyaut tak ngedingkan kok. Panjenengan misem, takun ngono kemudian. Ya Allah bila tarahum jerialah. Jadi papaku sangka tak pegel ton. Polana bodo saya glowing, polana soko nambung, polana aku sosok glowing, king soko aku saja ker. Kerua papaku sangka, ya Allah paling jeria mulai bedok larang, king pas aku bayi bengkong oleh anak bengko, moncong tokang de dua panceke tak dateng sakale, bini nolongin ngaco lolo, mangkana ker. Ya gini kala jemare, engki saya glowing joko saya rasa gelu, sakadung saya glowing kayak bok nah, jadi supaya melemas malolo tempok, mele anora. Apa ker skincare aja dah mulai pento ngangkok ya lecen bodo lala nih gak tajul ngap mun beri ini kan panjenengan cok pegel pola nang gue punten tigal ngocak lelere nasi kuring ya nasi kuring nasi kuring mun pola nabok na glowing lakar mau na glowing sing kok nje nasi kuring ada satu mun pola dingko tak glowing kengko esto alah jo to kapon ko glowing ba ungguan tanya ki kala laki ane glowing bodo compok rot tin glowing keng laki na kilak kuki arokok arokok boleh colok na laki laku dua jerabi dua colok pada na pangupuran aja lah. Saya laki takut kasih bini pate, waduh melasaki, mantar tado kan jatang amin, Allahumma. Aduh nih, mun bodoh lelaki kan gini kan nyaman, gini kan suami soleha, beni soleha takut kabini. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi tina pun kata glowing pak, saya penting esto bukan titik yang bikin tinta tapi tinta yang bikin titik, bukan cantik yang bikin cinta tapi cinta yang bikin cantik. Cie, aku pak najar bok, engking saya ngocak ke sini kakek saya coba, bukan kipada lelakian, bukan nyaman sama lelakian kan bodoh kecung gora, bodoh kecung. Apa cek ngakanan cukup penting bener kan cukup penting banyak tolang nah bener lagi cek alakian reng segenteng banyak otang keruajannya na orang coba kayak cuma orang coba mun segenteng badan bakal lebun tak kira nyanyi gini kata ongkongko ongkuannya nak kau mi pak camat dulu mi bini bakal lebun peteng jale mudun saya genteng ki asong mudun Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ngalem-ngalem man teu beudina rokok.
Wana kaja para rabu sepadan kaula amul jaki ketika ngereng belum kan kibada lakar buat apa beli kain batik kalau bukan buat kebaya, buat apa istri cantik kalau tidak soleha. Gimon polana pak tinggal pak mun bodoh bini gorau bodoh bini bo akhir pikir pak lakona 3C ngacepek ngacobok ngaceper guru ambean mun sabar para rabu kak dinto panjenengan ciri-ciri dadi wali ungguan amin Allahumma yang saya ngacepek ngacobok ngaceper mantaran buagi ya bo lambo sahabat ini kan mulai lambo beda lakar pak mulai lambo jadi sahabat kak dinto para rabu bodoh sahabat kak dinto binina kak dinto bongal saya mana cangken kapur kemprang dulu ngusuk aduh kakak bini apa lagi ngocak saya sahabat ini engkau lah pora kak Sayyidina Umar tadi ya iya dina lagi kiri tang bini ya Sayyidina Umar kak dinto terkenal bengalan kotak dorina bengalan kak dinto mantara ka orang saya takwa setan lebot atau memusuh Sayyidina Umar lebot dosa maco nyalerang napa nyalerang nyirang lebo disa makanya banyak bungko-bungko kurae tolesek Umar Faruk kura mulai setan takok jaipon kini ka bagian daripada kiai bagian cimat-cimat kini ka mungkin lu kau hotel nih ka pada rabu sepadan kau lamul jaki mangkat sesahabat nih ka iya kau le nang kau Sayyidina Umar dopak ka comor Sayyidina Assalamualaikum ya Sayyidina Umar Waalaikumsalam temu bodoh pereng ngepul buang napa kabin tokol senya Sayyidina Umar saya kan bini buni ya burung kene mulai sahabat olok saya sana sahabat ta'ala kuna le saya nanta demma wana apa wana denja mak ajra beli boleh punten burung Sayyidina Umar mak burung apa aja tebak ya denja gelu punten benja bola apa aja abdi nabi ni gak dinto Sayyidina Umar kotak akhir kikir kau lah cina kau lah lapor kampian marena sempian abang halan boleh tetilah kar mulai lambek kadin to bade boleh nyon sapora yang kan tau beni bebinian ni yakin kau lah acara kadin to kan olehna kasombongan dari bebinian tanggi amin Allahumma nikah perbedaan maksud bebini selain orang yang teng lain nih kawan dari atas wuduh asenar panjenengan dari kak jongguang mungkin jo are boleh disawah Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mulai lambok lah karena sifat bini ni kawa ti ajunan misalnya kadin tu abon tua masjid abri 300 cabul 300 kaya bini lengaleng bo lecek kita apa demi kebaikan misalnya bodoh orang matiana Pak Carek masanya mana Carek empatiana masuk kok padahal ngetek asa bawa buru du timur ni kan lecek tapi oleh ni kan sami ketika dinto mun demi kebaikan cabul bini berempat nah abri ka masjid 300 aduh we kau dinggalangi kaping betok maca ado tina bolu 20 50 sela boleh 50 eka beli beras oleh berapa kentang ini kala coba bini anjo ning India jauh lo kadin to mulai lambat lah karepu mulai ke zaman sahabat Kanjeng Nabi kadin to matur ka sahabat ya sahabat siapa buat nasi keluar dari majelis dia buat andi tunya andi gandum saya samangken andi korma saya samangken andi beras marah keluar dari majelis dia boki buat na yo tunyana hartana boki ka orang miskin boki ka kanan najira ka anak yatim bodoh sahabat lancung rajo jogo sadi yang kok menang ka setan orang saya beri gandum jeria saya beri korma jeria saya beri beras yang sama kan juria orang juria menang ka setan Joko menang kok ka setan saja langsung kalak beras ora cek sama kan ya kalak setengah karong bagi anak yatim musuh orang miskin ayo nah menang kok ka setan keluar do pak gen labengai temu musuh bini kiba dem aja bagi ka orang miskin sabak tak makan mana 2 bulan ya sabak lendi tak ka bini nah kalau kau nak temu sareng Kanjeng Nabi sahabat ta'ala pun dan jawab labbaika ya Rasul hal kunta najian ila syaitan apa buat menang ka setan labbaika ya Rasul abdina eki Kanjeng Nabi abdina menang ka setan berarti buat nak sedekah ya punten Kanjeng Nabi mbok cak na menang ka setan mata sedekah abdi ngosok kuning ngosok ka buat na tibi ngosok ka bini na bening ngosok kanjeng abdina menang ka setan Kanjeng Nabi tingkala kambu da setan bini nek kok cambuk na setan mangkana cerek-cerek ke nganjo yakin tak kira cerek amin Allahumma amin para rabu saya padan kaula amul jaki ngireng padan kaula sareng para junas saja kadinto asyukur deuk Allah Subhanahu wa taala keng misal ngajak asyukur kadika dinto pas ngajak wah asyukur berema cek nika ocen buri becah
Ada apa nih Kak? Tinggal satu aja Kak Dinto beda hikmah. Bahkan pada rabutun kau ngatur jemaah umroh berkali-kali tak pernah apangki kau jen. Puru nih Kak sebelum corona Februari 2020 puru Kak Dinto tun kau lo. Napa sih terjadi dengan Mekah mon ojen? Tun kau lo tok sih nyamana kamar kau andi kanca nyamana Syekh Aibat Al Khiyal. Syekh Indonesia tok kau lo apa ya? Kum mahal kum suara Joko. Mana dia saya apa rasanya saya baca paturana matur yanzil minas sama ayo bisur'ah keluar kalau bodoh ojonnya suruh keluar ternyata ya Allah sekitar Ka'bah Rabu bini nengi lambok pasar sing dua tangdong kalau na ojon Allah rahmah aduh goro sasana kalam bini saya pun bodoh nengi lamarina goro keluar Ibu keluar, ojon lagi. Allahu Akbar. Allah. Aduh perak cawa ojon karena ojon gak dinto rahmah. Ngim pencik ni ruwe dekit laguna ojen temu sing ngelamarine bakal luar. Tokol mesti lake mbian. Tapi minimal sakonikna para rabu ajunan gak dinto tetesa. Kau le mosok ya ini Kak. Ajunan kan. Enten kalau bakunin dia. Engki terus bocah kaburi-buri ada lumani kan tak patojo. Napa nikah lagu bakal dadi sakse. Malarmu kecelep gaula ajunan letesa Kak Dinto lagu dadi sabab sakse. Abek Kak Dinto apolonga san Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan ojen epu ajunan Kak Dinto teka kecak-kecak gelak nengi cobokna sikki Kak Dinto budi selabu epu kora Kak Dinto buni karena napa tapi karena cinta dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka Kak Dinto rasa cinta tombuo nengi ate saengkeun cek pon Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah sapa-sapa secinta dek kasengko laku orang jadi apa yang sengko nengi surga Allah amin Allahumma. Aduh mau nanya tak aku lah tanya misalnya Pak empen mak bisa rabu tempat Kak Dinto Pak engke pola kau lu sehat leras tapi banyak orang sehat Pak tak bisa long ke tempat Kak Dinto Pak markeun ki ngunii komboya ke terminal markeun ki ningku tabrakan goro-goro tabrakan boleh beruntun abok musuh mobil dua nengi jembatan napa gora nampak korgi ya Allah ntar ningku dinaran ningku apaan ningku penceramah sia penceramah aja kotet misalnya kalau gelap boleh dinara tak banyak orang sehat tapi tak bisa long ke tempat Kak Dinto Pak Kalebun banyak misalnya bekona mangken bodo tugas tak bisa pon berarti Pak Kalebun padahal sehat kan ajunan epu tanya hakim ben mak bisa rabu tempat Kak Dinto epu engki pola nang kaula sempat leres tapi banyak orang sempat tak bisa long ku amar ke songkan tangga tangan ketika Kak Dinto ajunan anak apa mak bisa longku Kak Dinto benih karena sehat, benih karena sempat. Tapi Kak Dinto cak pun nak kana aku lihat ada faktor X yang tidak bisa dianalisa oleh alam pikiran kita. Sekitab cak hada ikhtiaru Rabbi azza wa jalla lidzalika saksi. Kak Dinto ajunan satu aja pilihan Allah. Saya pilih sareng Allah kang kuing ngoleh ridho dari Allah amin. Kang kuing ngoleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Estona molotun nih kau bunyi ceramah nasi penting beraca-aca ay nggak kau lu udah kapasir rau neng nggih ini kan kiri jemen akan tetore gantian kalau nengah dia siang kiwo yo mereka coba ki kalau nasi kau sekecak engking estona nomor salekor ceramahnya tapi sepenting gelak kadin to asolawat asareng kayak aboreng kau lu nggak dari atas nih nggak aduh tak kuat ate nggak masuk ajunan kusuk keluar keriming benih polana sengak nyaruan tapi karena Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi rabu dak boten kau sareng para junis saja amin Allahumma mangko sodo mau di an yukra'u fihi maulidur rasul sapa-sapa orang saya maksud dari combokna hadir di kasih tempat tempat Kak Dinto emosi solawat barusan kita bareng-bareng tak uning bodoh napa nih kamu hibin nih kau lebih biasa tak kau nangis melecir aing mata tak rasa buni berak kanjo aja kalau raing dia kalau mungkin kan baca bok sihat engko story buni ngalami ya Allah le Kak Dinto orang sehat di kasih tempat pas amaksud lah kada niat kangkui mau sholawat karena cinta dek Gusti Kanjeng Nabi faqad qasada radatan min riyadil jinan maka orang-orang jadi ya ongko akumpul nang taman swargana Allah amin Allahumma amin ken lu arloji sabo kita kok pas dekik temu abit kelu
Ay ngoan men bas. Tabona pas kaula tina aki kaula pidato kati bian selain ongkeun untur pon. Tabona takut banyak gelo api dato pas ngucap fu. Jaya jadi aku saya ceramah ka beudek ka timur cek moloton tak lo caca moloton. Saya tahu ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Saya tahu ikan kakap ikan lele banyak cakap bertele-tele kok saya cakap beudek ka timur. Jadi nika cobi kalau takut. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ajunan puru epu bapak. Kak dito nika samangken lik tabolik. Anapa? Sakadong nika se bang bodak cara apa sirake? Muslimat patayat. Kok he, pokoknya pun panitia nah. Sakadong oncengan ku rak compok. Kaula mabodo molodon ngoten nggih. Ajunan mabodo molodon ni compokna. Sing ngucak kalangkong ka se pasir sing ngucak kalangkong. Tuan rumah tah nggih. Nika padahal tabolik. Tore misalnya Bu Khofifah amain ka Pak Kalebun. Pola nabu bini impian cinta ke Bu Khofifah seorang wanita jadi gubernur panjenengan dari jauh moto ya para aja kentak-kentak ada ngeblur foto pas Bu Kalebun tuh ngajak le iya denje mana foto sama Bu Khofifah ongkun apa Bu Kalebun iya denje Bu Kalebun bodoh nah oke tak kok tak ada acara tak lain bimun tak ada iya denje pas nyanter panjenengan pola nih Bu Kalebun foto ongkung sama Bu Khofifah selfie ikaw status alhamdulillah bisa selfie bareng dengan Ibu Khofifah gubernur Jawa Timur. Mari kini kenapa ben ngucak kalangkong Bu Kalebun kalangkong ibu kau lo jauh tak bisa selfie Bu Khofifah pun tak ya cekempian Bu Kalebun nggih kan kadin to mangken ibu bapak benih perak Bu Khofifah benih Jokowi serabu tapi kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu kelak bakto nak kia, siu bodoh setak partaju, siu, wama tu wamen ke, tak kalah kawoli, dimma tau, tore kau lah cari tak, bodoh dalil, kan dalil dulu pas cari tak bukti, dalil ke anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangkuna kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinu rabbahu, sabun saat kak dinto nyon eti ke Allah, pada anak-anak gora bermati lah, bo kau lah main lagi bo, tak benar. Saya ngajar-ngajar bu, kau leka jedeng bukan minta izin, tidak minta izin mesti beri. Kanjeng Nabi rela kadin to minta eti de Allah setiap saat. Kangkui napa li ayah dura, kangkui hadir dekat tempat setempat kadin to mau sesolawat de kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pun nyon eti. Tanto pun, bo kan kanjeng Nabi pun atingkel ke, mak bisa bah, badah hadis kanjeng Nabi tore jangan ketinggalan. Saya pun sekanjeng Nabi mamin abdin yusallimu alayya siapa-siapa orang saya solawat dek kasengko mamin abdin yusallimu alayya illa radallahu alayhi ruhi hatta arudda alaihi salam maka orang saya solawat kasengko bodoh orang solawat kasengko maka runa sengko epa beli kaca satu sengko saya pun kanjeng Nabi tidak satu selengkok laro aboli kaca sat maka engkau mabeli solawat ke orang jeri Allahumma sholli ala Muhammad kangkura kanjeng Nabi nyon eti ka Allah kangkui Rabu dekat tempat sebeda solawat telepon kanjeng Nabi Rabu para Rabu benih pada kanjeng Nabi serabu hadarat jami' arwah al-anbiya arwana roruna para nabi dari Nabi Adam kantos Nabi Isa kak dinto ngereng gusti kanjeng Nabi Rabu satajana benih pada kak dinto hadarat jami' arwah maka hadir cukan Rabu cukan arwana para wali-wali na Allah telepon Rabu rombongan ke tempat Kak Dinto di lapangan futsal ini yang ada air becek anu napa maturana kini kini kah maka Kak Dinto epatoron rahmat epanumpa sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin situng pon sekali peng dua para Rabu Kak Dinto badat salin inna lillahi jannatun fil ardi sangkuna Allah Kak Dinto ngakungi swarga sebede etunya berarti Allah benih perakan kuingi surga sebeda nengi akhirat beda itunya juga faman dakhalaha siapa-siapa orang saya masuk ke surga sebeda itunya jadi ya surga Allah toba aisuhu maka udikna pasampurna sareng Allah amin Allahumma amin napa saya kocak surga itunya Kak Dinto Kak Dinto majlis zikir atikir dek Allah mau yasin mau tahlil asolawat ini zikir mulai gelak kan pohon asolawat ini zikir maka Kak Dinto taman surga Allah sebeda itunya amin Allahumma nekat telepon ajunan masuk ke tempat Kak Dinto termasuk kompolan tahlil kompolan yasin itu terus para mim ben laju nuruk para mim tak boleh cak-cak yang musa tatangkeun agora sia kok serik beregan asragam nuruk kompolan cegi ngacacaan orang
Misalnya bodoh kan saya ngucap ngene kadang kan ki. Mau bunyak aja nah. Mun bodoh nya kene entar lelere aja ngosok. Le engkok norok kompolan dek. Ki ngacacan orang. Sing ngatak norok kompolan yo sin ban kakan tompes na lek kola jun. Kan ki kan. Saya kadang ki, lah kenapa para buka buku seni kamalarat? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bermas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, si aku dedek kadere na manusia berdua minal jinnati dari bangsa jin, jim enon gak dinto nengi kamus munjid artinya gak dinto oh napa saya tak bisa ya bos setan iblis nih gak jin wenas bermanusia. Ego ngku katio pakan cing ni kampen apa boleh je baca-baca. Oh, bila rasa cocok cotong kengang. Aduh bila lagi. Tapi coba mun bodoh artis. Bodoh napa kura? Napa kuranya mana? Bodoh. Konser doh. Abu lubu. Posak. Ning waterpark. Nguncem gara tak sasampuna doh. Kaula anak. Kura berempat waterpark 50.000. Kerja sa Situmreng. Mau ning ben geng kau lening ku ya. Entos kat talacor wadah. Maningku kau lah anak lulus MI, puru lulus engkau tak menduga ke alamin jeba tak ngafal lagi Al-Qur'an jeba. Mun kau tak ipa niku Irwan. Ubot na cinta ke Irwan jong. Iya engkau tak menduga pokokna. Pada jong. Kau lu trek cinta kia sela genteng kau lebur. Marah. Kau lu lema. Kau lu bini, anak duaan kau lah anak dari istri pertama. Dari istri kedua tandi anak. Ini tak bini dua usah ada. Dengan olahraga aja berak. Ponakan ka bareng kau lo. Berempat lemak kali saya ket. Wah hekat. Saya labor dia masuk ke waterpark kau ya Allah. Kunta selek atau waf kita saya ingat geni kan atau waf biasa kan. Beda kunta selek tapi lancar. Kau ni tak bisa masuk kan. Cak labor waterpark kan dikeni kan. Saya labor dia kau lo sok kenco. Kau lo ngucap apa? Ngkok kiai kan ngucap dia. Keng todus buat aku. Bapa dia kiai ningku dan empon serba salah kau lo. Dia pak desak ya Allah ecak kocak kau lo bu. Kau pembohong. Kocak pembohong kau lo pak. Saya labur dia orang. Hui. Kocak pembohong perak kan pun beri kau lo. Tore kau lo pura pangki masuk kiai. Kempen pembohong. Mau tak tapok kau lo dekian. Kau ni ganteng. Kau kocak. Kamu binian dan kau pendusta. Beri kecupan saya ucap pendusta. Kocik solawat boleh gelap. Bodoh saya beri. Kau ulah ceramah ni kau saya peluan. Bodoh hinta tak minta gede kan. Artinya apa? Kila kare ganggu musuh setan. Silo masjid kira sepuh. Assalatu wassalamu alaik. Jokem ben bon. Jokem. Anu musuh, eta bui kurang dari tepung musuh setan. Ada Cirebon kata ndu boleh. Cari setan jura solawat ki 5 menit saya adana. Tedung pun. Sampai adan. Allahu akbar Allahu akbar. Cukup apa jung Ya jurua adan abid. Jura ki anu saya adan abid jura. Mari adan bon cang bocaan astagfirullah bocah-bocaan lah abid jura ki ana setan se masjid kiai na katibian iulang petong kali ada sentar ke masjid pekul kiai na yo boka bersama turu tak ngerti ring dia dah yo boka bersama turu wi yo boka bersama muslimin muslimat ngereng berjamaah salat sing ngocak bersolat jamaah atau berjamaah salat Ganjaran epon petole kordorojot ngusuk kiai na bobo nak anak muda ngangku reking reng deng ambu ya di masjid tapi benih grup solawatan di masjid perak kiai na duri amak mum malah ya Allah jangan bobo ni amak mum nongkok ka reking apa semuanya keke mak mulai lambok petole kor ke sela bensin ongko gula ongko Pong kena kayak telur bola wetok. Selalata bejan. Kayak dari aden nak yang buat lego nyon sabora. Aden ni coba meni Madinah. Malar muka pada pak satu jenis bekam Madinah. Amin. Saya kita ada pak malar muka tak cabut hanya bona kaca bona mon depak dekat Mekah Madinah. Amin. Allahumma. Amin.
Saya norak kaula bolu 12 kaula ngatara jamaah. Mun terbodek saya norak amin Allahumma. Si promosi. Bok kita empung ya tereng lain biyen melihat kotang todus. Ya ter kiai biyen tak kenal. Kaula ter melihat kotang Mekah kek tak todus men. Mun ka kaula, kek kaula melihat kotang Mekah. Utore langsung le Syekh. Anu di Sodri. Nah. Setiap hari kada. Kan Doa gendim malah jadi. Si Aden nih, coba mau nih Madinah. As-salatu khairum minan naum. Ambu pon. Salat do ya palangjeng. Saya nggak matur. Bojong. Tadi saya masuk ke kuping kata tangga kurang bojong. Lebih bagus dari tedung. Ada pon. Coba mau nih sumenep. As-salatu khairum minan naum. Saya ngapa matura? Bajang lebih bagus dari tedung. Iya tedung. Saya masak aku kuping teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu saya boten kaula mulya kini kaula gojok-gojok napa kali bun tak ning melak kali bun gelek laku. Terus samangken aduh ya Allah mantar babore sesalamat sadajan amin Allahumma. Pon para Rabu saya boten kaula amul jaki samangken mik beudeut saya tak partaja karena samangken banyak orang-orang saya tak setuju ka mulodon arapa mulodon jera ada Kanjeng Nabi tak pernah mulod jera bid'ah kullu bid'atin dolalah saya tak lakoni Gusti Kanjeng Nabi jera menyesatkan sesetiap menyesatkan jera finnar neraka oh dumpun banyak samangken. Jadi tore kacarita kudu mulai panjenengan tambah yakin, tambah cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Kak dinto benih careta tapi kejadian ongkuan kak dinto tun kaula oleh dari Ki Hafidi, uning Ki Hafidi. Setila semanis kurma hura. Betuan orang beliau itu adalah ketua 2 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb. Kaula ketua Dewan Dakwah Majelis Ulama Kabupaten Sumeneb. Jadi kak red dengan ini kak. Yang gelu na sombong sakone. Kaulah bareng beliau acareta. Beliau Kak Dinto Ki Hafidi oleh careta dari kuruna muntuk eke Sarkawi wa Mekasan. Ke Sarkawi Kak Dinto muntuk eke Hasan genggong. Bereuna pontuk genggong bu bapak bodu bobini rot. Tin lebur nguncung orang mau solawat. Napa boleh? Molodon, aduh nguncung orang seket, atamboka 100 tahun dotung to seket. Lah Kak Dinto sogi bunyak pesena. Tapi karena Kak Dinto coba yuji sareng Allah ning kuwa cintana Gusti Kanjeng Nabi lakene pasake. Sake sarah. Sampai nikah nyari dok ma sampai tunyana sobung sampai cangkira geles selepek nak ijual kang gue lakena. Ternyata lakena tinggal umure pun dut sareng Allah. Dadilah dia seorang janda. Nek kalambok sing samangken intare kaulu niser. Kan mulai karena pun bangkrut tak ndik laki ambu tak muncung molodon tak muncung solawat ambu tak muncung muhibbin dengan ambu apa tadi obong oleh 2 tahun Kak Dinto alake orang Sydney Australia orang luar negeri apa mak mele orang barat pola narajo orang ngabok ya mikir dok mah benar ya dah orang ngalancung rajo benih benar bucil rajo orang ngarajo. Mari kenika ternyata Kak Dinto orang Kristen, orang non Islam lah kena. Tapi bini nika terus muncul orang solawatun sehingga kan muhibbin ngocak kasih laki mas, kau lihat terus amulodon mas terus maca solawat. What is the maulid? I don't know about it. You must explain to me until I understand about maulid. Jadi nampen jo saya norok mikir nyari kamu tahu sah. Kau lihat saya ngerti anak. Apa maulid jadi? Marah terangaki kan kok. Saya kena kok ngerti tentang maulid. Abolo maulid nikah mas, nikah ngai muti kabu pernah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi na umat Islam. Wah iyalah isne pemain tak ada apa jo. Tapi kalau tadi PC ngalak lah toko di toko nih kini ngalak di nalakena tapi saya mana PC kini karena ki todus kalake ki anyaran laki ki bani orang Islam ngalak sakoni. Ngoncong orang sapolo sesala sitonga bodeke Hasan genggong Kak Dinto pon lingkaran ingat nih kasih kan muhibbin ya saya kanjo kuapate nase cuko rokok lengkap pon kiyom ya Nabi salam alaika sering Kristen nyongok dari dulu what's wrong with Muslim apa orang Islam juga
macam-macam buri-buri tanang buri-buri ya. Pegel kan kawan. Enggak apa gila je dah. Mari doakan ya Habibi ya Muhammad. Mari kenika langsung seorang Kristen masuk ke dalam saya sapolo kiai kan ya. Saya kiai masuk jangan. Mereka pas misem-misem kan misem kan nika ngeter-ngeter nika pas labu gerbok kalenger. Selain ngocak pun ya Nabi kan iya dek mak aja yang Kristen ngoncong molodan ada kuapate na campur salebur lah ya bongki salebur masuk kuapate jok labu ka kuapate Allah sudah baik colok dia kan beda solawat kan jeburu ke esto dari atas sosok ajunan satu jaipu malam mukul safa dari Gusti Kanjeng Nabi amin cek compok sakadeng ya Nabi jangkol lagi ya contoh ya saya Nabi salam soko nangala anggur alaika ai bodoh nyandor kan masjid kora setukang hadrona hoso marhaban sacorong kurang sakentang sedung sacorong kurang sakentang sedung kan apa lu mulai cepat mulai keluar aing dia aing pelo seret durina hoso bo saya genika nyandor keluar aing dia dari dia nah keluar Jailani Joil telepon berkat keluar cengar hehe pakai timur ambun sampean duaan penom wah aria sahabat Kanjeng Nabi sih mun bodo berkat cengar saya lho gini kan ten bodo saya ngomong deh mak aja orang Kristen ya maulad deh ada tolos pae colok sadira rokok kura cabok letek na kuapate kerok kebin rokoknya kan beda gelas tolos sadia aduh saya kemak aing kita buka dia saya kemak saya nomang kok ya engke kau ulah tak nginum aing ya agak aja. Ada saya kemaan di kau lagi. Bon, mari kenika. Yang tos sampai mari kiam lastari toju. Entos lu cak ngomongan. Kiasan genggong gak dito wolina Allah. Santrena ke Khalil Bengkalan. Alek kelasa ke Hashim Asy'ari pendiri NU. Lu cak ngomongan. Siapa dia saya tahu ke bahasa Inggris. Kok ditanya lagi. Oleh berapa menit pas sadar. Enggak sama aku sekuset. Ditanya lagi. Tanya lagi ibu. Brother, what's wrong with you? Why you immediately enter this club and you immediately fall down in this time? Hey, tadi tanang kau apa buat malah sudah pak masuk ke tempat dia, buat nanti pas kalenger beda apa? Pas ngucak seorang kan I look at someone very handsome. Sengkok nangaler yang laki gunteng talibut gunteng. Ajubo biru orang jeria. His call me orang jeria ada muda. Kau bukan nggak sengkok. Pas kau tanya ke orang jeria, who is you? Siapa mbian? Orang jeria ngocak, I prophet Muhammad sallallahu. Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinto orang perak binina saya ngonceng, saya laki beneran Islam era bui sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah boleh kau ulah sareng ajunan. Saya kocak umat saya cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Yakin era bui sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Yakin, pas kau dintong ngocak, tore kau lo teronoro, I want to fall this man. Kau lo teronoro ala laki kini kaburum macarana. Mau syahadat, bimbing sarang ke Hasan Genggong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang enggak dinto. Tuti persis musuh dibak ora, persis saya baca panjenengan. Alifiyul amfi, mimiul fami, nuniul hajib. Alifiyul amfi, adapun hidung Nabi Muhammad bagaikan alif lontong gonteng. Si kau ulah lambok loncong dia waktu lahir. Keng tak gentos ka botong ge pak dulu. Mimi alifiyul amfi mimiul fami, adapun bibir Nabi Muhammad itu kau ulah tak bahasa Madura tak tahu tan kau ulah ka bahasa alos tak kok cangkol enggak kanjeng Nabi. Mana bahasa Inggris tore, bahasa Arab tore, bahasa alos sabora lakar. Mimiul fami, adapun bibir Nabi Muhammad bagaikan mim. Jakna si orang kenapa dia? Orang aing tong-tong neka bagaikan jeruk saloni. Belit deh. Sekali jeruk ya, kita pakai jeruk macan. Nuniul hajib, adapun nikana kanjeng Nabi itu bagaikan nonsret. Keng tepak ka umat tuh, yang bener yang dia orang India. Kerek mata ada. Pas beri foto alis, seret, loros laju. Bana model apa aja deh? Model panggerisan. Mun ekrek kebisan lagi yang tak oleh. Misalnya pun pian ribut kan ikan. Tapi beri foto alis pama lengkung bro.
Ojo paloro sore lagi. Niruwe sapa ya nah? Oh, cak umat Nabi Muhammad. Selawon sorono top aurat ya Allah. Bener enggak jauh. Akalam you can see. Atas ibu-ibu bupati buka paha tinggi-tinggi kan dia. Ampun kok sini. Atas ngaku you can see. Karena you can see ini bahasa Inggris. You kamu akan dapat si melihat, kamu dapat melihat. Kenapa saya bisa ya bos? Kalimungan. Iya mun Sahrini ropendonan Pak nyanyi sesuatu yang kan kayak dia. Yang ada di hatiku sesuatu. Ropendo pote Pak usah. Ring tong ni ruwe Pak kalebun. Ntar le mele cung tapi yang kak ni kana bodi. Aduh, saya mana buluna sajengkan bae cokor. Ampun na po, carene roe keng kanjon ten muslimat patayat satu jona. Bagus, amin Allahumma. Ni roe. Lah, pada Rabu saya boten kaula amul je. Kita ti malar muka. Kan itu pun cem nih kan, benih kerja nih kan. Cem pun. Malar muka kak dinto akompol tempat kak dinto benih pera akompola nengi tempat kak dinto para Rabu tapi akompol laku tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akompol bebeuna pandirana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abek kak dinto mon amaina jong penyaan amal ada satilen cok bunga dengan amal abenya antusa mun lambo orang-orang lambo si sepo-sepo nih kak ala kuatusa na oliatusa nih kak ampun tar ka pasar anapa bola na sila lakian nang ale tongkeng nengi pasar tanggi kan saya bebinian saya tegang misalnya laki benih kanjor pasar nih kan tempat tuh punyaan orang lecek yang tak kakepin kayak compok kadin tuh ngocak tempat paling ika boji kadin tuh kan paling coba pasar yang benih orangnya saya coba tempat tuh kadin tuh kepora kan kau lah polong sarang pasar nih ke pasar dek lawas aku ni beda paving beda bungko tingkat kini ka compok nak Kiai Haji Iskandar pengurus NU saya kau dek lawas aku ni lah ni ka beda dia tingkat boleh kini kadin Naci Ibno sesoki nih ka kau lah anna kok orang kok kiungguan kau lah jedeng tak keramik lekatan mak lebun me beri ana tapi santri kau lah jedeng ngasih muntuk tak boleh caseh dari nama tina pun kau udah tak apa mi petro mi muka oleh barokana santri amin Allahumma amin lah kadin tu semua ke pasar saking banyak orang leceh berde dengan cul semangka ibu berempat semangka bu saya mulai longos nih ke santri kalau ring longos dok timur nengi kepora telo ibu sakilo le mira tapi bah tak mira aja kalau mulai nengi anuna nengi bungkana nengi petanina tak nagok kacoba Ongki kalau melihat teloan telo kilo ini kak pesena sapolo sosok saya ibu rambut Jepang gerak kita kalau rambut Jepang rambut Jepang obukna Jepang lambut Jepang aco do injo Jepang ngamule kare bukna Inggris menjajah Indonesia Inggris semule bo kuncina bodi dia kunci Inggris bodoh boleh do rempian lah ko China boh labu Cina na mulai kare labu na ada apa mau nyamai labu aing tong tong nyamai labu Cina lo mari kene ka teng numpak sampai de motor saya ibu kene do pak gen partelon long tabrakan musuh cak tom jubrak labu nih kana loka tak mikire loka ngabos somangka belo ya bos poteolai potero boh cak namira pegel nih kada karasa dan anapa perasaan mengalahkan segalanya. Coba mbian ki berlebur dan suruh lara teka kau ngantos sekarang mau rengi ada tak pegel anakku ne mbian buk nyen sapora bu andi kebei telore telo malam kapin atak tok mbian saya laku nguni anu mbian nguni buka lebun mbian encom polok mbian encom sebluk mbian cari saya lagi bener tak lempoi le enten mak nyaman anapa polana bunyak tamu isi Rabu bunga anak nak pangantan itu sekolah di depan tapi di lemare kebei mak naruh nyukapin kok mak karasang gini kapadawan tiga dinto loka nanti karasan ngabos somangka pote pulang langsung jogo etale ibu di plastik mangkat boleh kapasal buk empen cek lecek teka degem empen gelek ngocak napel empen gelek ngocak somangka namira lakar tau empen tero umrah ben bulan wat loka bote tapi ini kampen lecek benape engki pokok kocake gini ka di mah bode gedeng tak bunter lesong totona kopi di mah bode dagang tak pinter teka untung tak beli rogi ya benape nih kampen gelek ngocak mira kan nih kak pote mak bele gini kok engki kalau tabrakan gelek orang tabrakan pote olai nape boleh somangka
ka merah. Jadi kata bro entah sial putih. Nangunang adekeng tanggi aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh mau cari tak dosa aduh. Abanyan dosa. Bompian dosa kieu na bagi jomben penceramah. Bah, abanyan penceramah dosa bo engkuan. Nikah santri bodoh kaula ceramah ke Bengkalan Sapolo. Dopakeun pasien kurang macet total. Beudeunak kana udah bebini. SMA paling pon kelas 3. Bu ngentil ka Fitsen. Kau salik yang kui gendieu. Pas sedena kaula. Sanyamana munteng kurang ngaredep lagi. Ngocak emas santri. Salep yang bobojo ya. Boka dinto bobojo tak kok berat mobil. Iya dina nang budina sakali aja nang ya bos. Mikir kalau arah ya bos dosa, tak ya bos lakuna tak kok tak nemu boleh. Sadari bahwa itu adalah sebuah dosa. Enten kayak kau lo perak ngajar tak dosa engki mun ngajar tepak. Mun masuk nasi siswa kol petok mbende dengkol sanga. Saya dia adik-adik baca halaman 20 sampai 25. Dekian kira beda pertanyaan na jawab yo. Mbende mah Pak, ngontara ka pasar Salasa ke belu toh. Dosa tak dosa? Dosa. Enten kau lo tokang berak nokangnya ke bengkona orang kan oleh kencer. Engki mun tokang tepak orang kanjo. Orang India men. Ya bos kelu. Kol petok. Oh iya. Mari kene kah aku regoji. Regoji na tompol ngalak eker ducam. Mari kene kah matel. Patel lah tompol gong sek. Cana sendi Roma bila saya laku ading kok jadi ya. Malah judi TV nah saya kalako wajah apa ada apa mau nikeng saya bengkona sapora Pak tokang benih kan jadi sak India enten kayak kau lo perak ngarek nguan kau lo jangan saya bawa engki mun ngarek tepak tapi mun pun bodoh ben saben kurai arek kurai kayak mani buk jo arek tak tolong berarti saya tegel andi sape kia napa boleh pas bodoh terong polong sabok kabo juta mentul kose esoon napa mak mentul anu gengsian mak bodoh gengsian iki bakal tegal engkuna terong aduh dosa banyak pada Rabu dosa tapi malar muka abek kak dinto isapora asarang Allah kak dinto oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajunan pon ambu di kapon tore sakecati ajunan mun entar ka Madinah Masjid Nabawi malar muka pada Pak sadajan amin kak dinto bodo raudhah kak dinto taman surga Allah capon Kanjeng Nabi ma baina mimbar wa baiti antara na mimbar sengkok mimbar pa khutbaan gora wa baiti ban combokna sengkok dadi Madinah kak dinto apa jeung sebdak laok mimbar kak dinto bodo ibun barak combok na Kanjeng Nabi bodo ibun timur kira-kira 15 meter le kak dinto mangken tadi astana Kanjeng Nabi combok na Kanjeng Nabi le nikah para Rabu antara mimbar ban astana Kanjeng Nabi kak dinto raudhatan min riyadil jannah taman surga Allah mun doa kak dinto kapul sareng Allah malar muka pada Pak sadayana amin Allahumma le kak dinto para Rabu antara na mimbar kak dinto le panjenengan mun pas pone paring doa malar muka pada hajat sadayana amin aong ngak ke atas bodo lukisan fokus napa ya pon syafaati li ahlil kabairi ala ummati syafaat sengkok pertolongan sengkok bekieu ka umat sengkok sebanyak dosana ya Allah malah muga tebok kabok sadayana amin Allahumma amin bahkan gak dinto ya pon Kanjeng Nabi di kulli nabiyin da'watul mustajabah saben nabi andi doa langsung kabul masyaallah ben nabi-nabi saya lainnya kan langsung minta doa gini kan Nabi Nuh tak toro umat tuh boh langsung minta bunjir yang bunjir kakepin Nabi Lut saya laki car pacaran ala lakon kikuk roh pada lelaki nah iya saya bebini pada bebini nah lesbian napa men laki pada laki homo pada gini kana maka Nabi Lut nih minta adab langsung ibolik senyamana dunya Kanjeng Nabi kak ditonengi Taif nyebarkan agama Islam pempal sareng orang-orang Taif sampai pecah kak ditoneng Kanjeng Nabi ngalambok doro Kanjeng Nabi sahabat nangis satajana Sayyidina Ali kak ditoneng kepada kemas dipal Kanjeng Nabi pas bodoh siapa yang Nabi kan saben Nabi ini kak di doa saya mustajab impian minta lah juga Allah saya mimpan impian gini kapan matinya kalian enjo bahkan malaikat Jibril datang malaikat Jibril kancana Kanjeng Nabi malaikat datang Kanjeng Nabi pele gunung nih kah saya kemaan saya pempal lagi ya saya nyake embian abolo empat yang ngebengol anjak lah malaikat Jibril empon malaikat Jibril nih Kanjeng Nabi andi kanca malaikat kita kau lekun bera andi kanca polisi tak nyalakan kok kabel ke polisi ya makanya pucuk saya ngapas kau lah salah masuk bakal ibun bisa tinggi orang kan jalannya lah pas malaikat Jibril itu
Set saya kamu antore bungkanannya. Oh gini kak saya rajon bungkanannya ngker pas akhir ya. Aduh sakale terang. Tak kira tak timpah beri-beri. Tapi Kanjeng Nabi enten malaikat kaula tak minta nikah. Tikal mek cucu-cucunya mereka tuh orang-orang setaat ke Allah. Kaula doa na kaula esempen. Ittaba'tu du'ai kaula doa ni ka esempen. Laku epentaa kaangkoy umat to kaula sa bude neraka. Saya masuk ke neraka yang kisah mo sa kaula epentaa ya Allah. Taka pun berdarah-darah Kanjeng Nabi pun gak dito epempal tak bekel sakale tak minta gak dinto karena umat to kaula pun pian saya pikir ibu kangko yang kes dari neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi. Ya Allah ngemis belasang nyuun madapakiyang salawat salam tan kaulang dak Nabi sepaling mulja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja senga ajunan badang umat pon kerong satajang. Ja senga ajunan badang umat pon kerong sataja terona setapang kia dak Nabi sepaling mulja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa sak dalem dada du terona setapang kia rasa sak dalem dada du terona setapang kia sanajan dalem mimpe jupre cemper dalem ate sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malah muka ibu apang kieu nang kita mansur kana Allah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak panitia matur sakalangkong kula papangki sareng sholawat al muhibbin ajunan sadojo. Aduh tawakkal ya Allah engkinten kula ngarep dari kiai ajunan nyai-nyai nikah kula saya duju kula punya dosa tinggallah nikah pon saya penting nikah pon abak long-polong ngeleku ngitaman surga Allah oleh syafaat oleh petolong dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rabu saya peten kula amul jeki nak kana kini nekuk tolang bodo kala teler kabarongki sakoni talangkong cek kapalang manabi kalero ten kula cek kikiri potramanto antara ngaji kitab karamat sakadinto sebisa itu raki kurang lebih nanyok na maaf manabi bodo rancak semalang tak langkong cek sampai teti lokana bakal lebun manabi bodo ocak ten kula secang polang tak langkong cek sampai teti tukana cecen kaat cecen kalemin cecen sadru cecen cakra cambar teh nah gini kapan dibanton macam-macam cecen kaat cecen kaat ada yang ada tawakkal saya kuno nih cecen kaat cecen kalemin cecen sadru cecen cakra ini kacam macam-macam cecen pen mana kebaca cecen gini kah cek KTBI bagi kata tangke mulai tambung ambil tak lebur gini kayak maknanya jadi bakal lebur cecen kaat cecen kalembin pataat mulai tak berkelembir yang sapora kayaknya sapora nih kau cenocen jauh cek nih kampus kau lah ceramah akhir kikir saya ngambil bu palebur ke patayot mbien palebur ke komponen Yasin mulai nak foto nampen bagus tahu kira-kira tak kira masuk dan saya kemampen buri pecah saya kemah gelak tasirit saya kemah kan banyak pikiran laguna lake sangu apa saya kemah dia sopluk percot mulai sopluk laguna saya kemah dia mikir kerudung 3 bulan tak majar pas kaula akhir kikir tak kira masuk cara mana tan kayak mun tak lah coba tulisan ide memori full pengiriman data ditolak ya malar muka abak tak manfaat hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.